الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Süyüktü cemaat, hurmatlı bir tuğandar, barыңыздарды жаңырған жаңы hicri жылыңыздар менен, барыңыздарды жыл Müslüman жыл санағының баш айы болып есептелген Muharram айының кирип келгендігі жана бүгінгі Muharram айының екінші күні менен чын жүрегімден құттықтаймын. Müslüman жұртының жаңа жылы бүгін. Muharram айы, hicri жыл 1439 жыл. Көпчүлүк мааны бере бербеген, көпчүлүк анча түшүнө бербеген hicri жыл. Hicri жыл бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Маккадан Мадинага көчкөндөгү алгачкы күндөн эсептелген жыл санак. Ал эми 2017 жыл ал Айса пайгамбардын туылған күннен башталған жыл санак. Biz бүгін 2017 жыл 1439 hicri жылында Muharram айының екінші күнінде жашап атабыз. Hicri жыл girişi менен Muharram ayı başlalışı menen köpçülük meçitlerde, köpçülük derskanalarda Aşura gününün fazileti, faydaları söylene başlaydı. Köp yerlerde guluvu çekten aşıp hadiske, ayatka dal gelbegen sözler menen söylenip getirdi. Hicrat savakları degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Makka'dan Madina'ga göçköndögü Peygamber'den ömür bayanın baş ayak sıdırıp okusanız balkim siz için düşünüktürük boladı. Balkim köpçülük meçitlerde bugün oşanday sira tağırağı Peygamber'in ömür bayanı baştaldı okulup. Biroq men bugün hicrat sabaklarında başka ömütte sabak öteyin dep çeştim. Hicra, göçü, taşto. Bugün biz a'zam enva'il hicra, hicrattın en çoğun jana en köp türlerin bayandamasını ötödü. Hicrat degende emniyeni düşünöbüz, göçü degende. Hicra وهي هجر الأعمال والأقوال باطلة jaraksız şariatqa dal kelbegen Kur'an jana hadiske dal kelbegen jaman kılık joruktan jana uyat sözlerden göçü وهجر المذاهب والأقوال والآراء المخالفة للكتاب والسنة Kur'an jana hadiske dal kelbegen uyat buzuk sözlerden jaman oy pikirlerden jana musulman qoomçuluğunun ıntımağın ıdırada turgan jaman ağımdardan göçüp çıguu a'zam enva'il hicra mından da en çoğun hicrattın bir türü var.
göçünün, hicrat kılığının, yer kotorunun türü hicratul kulub ve hicratul abdan. Jürek menen göçü, anan deni menen göçü degen. Hicrattın türü köp. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Hudaya şükür deydi. Bugün bizde jürek menen anan deni menen köçü tübölük saktalıp geledi Peygamber'in doğrundan beri. Kim hicrattan sabak alayım? Ramazandan sabak aldık Hudaya şükür. Kurban ayt. Zulhicce'nin algaçkı 10 gününden sabak aldık. Bugün biz hicrattan Muharram ayındaki sabaklardan sabak alalı. Al için Kur'an'a gayrılıp görüyle. Allah öz ayetine estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'tı köp estep zikir kılam. Kıyamet günü yüzüm jarık bolsun. Allah'a nurdu yüzüm menen jolugayın dep ümit kılgan insanlar üçün Peygamberda Muhammed Peygamberda sizlerge jana oşolar üçün jeterlik ülgü sabak örnekleri var dedi. Anda bugün biz Peygamberin jaşlıktına sar esep salıp hazır biz Peygamberin janına göçüp gidemiz kelgele. Özün ördü Peygamberin ayının astından tapkıla. Hicra. İnnel hicrata ma'naha lugaten. Hicra degen sözdün sözlük boyunca manisi mufarakatul insan gayrah bi bedenihi ev bi lisanihi ev bi kalbihi. Bir insan özünden başka bir insandan denesi menen, tili menen, yüreği menen bir otola alыстap, oğlaktap, uzaktaşı bu hicrattın sözlük boyunca manisi. Ve inne lil hicrati ma'naha şer'an. Hicrattın şer'i manisi, biz tutunup jatkan İslam dindeki manisi mufarakatu biladil kufr ev mufarakatul esrar ev mufarakatul a'mali seyyi'e vel hisalil medmumeh. Şeriattaki manisi kafirlerden ülkesinin je buzuku insanlardan aymağından arak içilip atkan aymaktan göçödün, zina kılınıp atkan göçödün, sütkorlordun canınan münözü buzuk uğurlu kılganlardan cana bilip bilbey turup bir insandan arkasından gıybattap, jamandap süylep atkanlardan canınan göçü bul çınığı şeriattaki hicra göçü dep eseplenedi. Kazanga jakındasaң kösü jugat demekçi, zina korgo jakındagan zinaga barbasa dagı zinаны jakşı görüp tügünöt, Kuday saktasın. Sütkor menen jaşagan insanga jakındasaң sütkorluk menen akça albasaң dagı, berbeseң dagı oşonun çöntögünөн akça menen toyunup kalasың. Şondan andan oğlakta bul çınığı dindeki hicra dep eseplenedi uşunu. Kimge göçöbüz? Anan kayaka göçöbüz. Kimge varıp jalbarabız? Anda Kur'an'a gayrılalı. Kur'an'da Allah Teala İbrahim peygamberin tili menen. İbrahim peygamber Allah Teala'ga estağfirullah özünün kavmına inni zahibun ila rabbi seyehdin. Sadakallahul azim. Men Rabbime getem.
Men özümdün jaratuvchuma kaytamın. Men özümdün jaratuvchuma baramın. Men özümdün jaratuvchumdun aldına hicrat kılıp göçömün. Seyahdin maňa hidayet bergen, tuğra jol görsetken Rabbimdin aldına göçömün dedi. İbrahim Peygamber özünün kowmundan. İbrahim Peygamber'in kowmu ne degen kara mürtes kowm ele. İkonalarga, idaldarga, jasalma sölekötlerge sıyıngan. Men silerdi taştap, silerden uşunday akmak münözüňördi, jaman amalıňardy jerip taştap, Rabbime getemin, Rabbime göçömün dedi. Kel bir tuğanım. Sen dağı özüňdün kowmuňa, bir tuğanyňa, ateneňe, Rabbiňe jakpagan münözüňden Allahqa, kowmuňa jaga turgan jakşy adep ahlakka göç, hicrattan paydalanyp. İbrahim Peygamber hicrat kılıp atkanda alem ne dedi? Estağfirullah. Rabbena inni askantu min zurriyyeti biwadin gayri zar'in gayri zi zar'in inde beytikel muharram. Hicratkan. Ulu üydün aldında hiçbir egin öspögön jerge, tıp-tep asmandan tamçı tüşpögön jerge men öz urpagımdı saga amanat kılıp taştap koydum. Allah özü kepil. Sen göç bir tuğanım. Men uşul jaman işti, uşul beynamaz dostlarımdan arılıp kalsam, anda bular meni çornuy kassasına koşpay koyot da, bular meni çaykanasına aşka çakırpay koyot da, bular meni ar mayramlarda kampanyasına çakırpay koyot da, dep korkpa. Çakırbasa çakırbasın. Sen en negizgisi jaman abaldağı, jaman münözdögü dostordun münözünün oğlaktap göç Rabbin tarapka. Kir dostorundan taza dostorga göç. Jalgan süylögön dostordan oğlaktap çın süylögön dostoruna göç. Hicrattan ala turgan sabagın uşul bolsun. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din hicrasına geleydi, göçüsüne. Peygamber sahabalarına iki jolu hicrat kılıp göçkünge uruksat berdi. Efiopiyaga göçüştü. Ne degen kıyınçılık, ne degen azap tartıştı. Jer kotoru degen özü kıyın. Bir bölmöňden ikinci bölmöge jata tursa, senin bölmöňde kiçine remontoyle dese, osol bölmöge gönüp kalgan insan ikinci bölmöde özüňdün üýüňdün bir buçundaky bölmöge jatyp alıp kıynalasın. Bir jerden ikinci jerge, bir auradan ikinci auraga, bir klimattan ikinci klimatga barıp göçüş Allah razılığı üçün bul öte çoň güreş bul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi adkhilni mudkhala sıdiqin ve akhrijni mukhraja sıdiqin ve cealni min ledunke sultanen nasira. Sadakallahul azim. Ey jaratkan Allah. Menin Mekke'den çıkışımda dağı çındık menen, Madinaga girişimde dağı çındık menen jardan bergin. Meyli Mekke'den çıkıvatkanımda dağı, meyli Madinaga kirivatkanımda dağı, Allah'ım sen özün taraftan maga gömök görsetkün dep, Peygamber daim dua kılçele. Bahri bir men uşul şadı bir gün taştap getem dep. Өлkönün şaardın kindik kan tamgan jerdin avasının jakpay kalışı, je al jerde sodanın jürbey kalışı, göçü emes. Kaçan gana al jerde din menen jaşaganга mümkün bolboy kalganda gana göçü vacip bolup eseplendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Mekke'de gündün aптapты ısığından kaçıp göçkön жоқ. Peygambarga jana peygambarın ümmetlerine eki emes, Ka'banın aldına varıp bir jolu sajda kılуу ölüm menen koştolup durgan. Bir jolu sajda kılıp alуу ölüm menen koştolup durgan. Kaçan gana alar özünün dini menen jaşay alбай kalganda gana peygambar anan ruhsat berdi. Göçküle diniңер menen tereňirээк imanыңар жүрөгүңөргө орноsun, оолактап жашап тургула. Бирок пайгамбар күттү, качан мага Аллахтан уруксат бергенде гана көчөм деп. Bir gün Hazrat Abu Bakr geldi. Ya Resulallah. Ruhsat berseniz men de başka sahabalarınız siyahtı göçöyün, hicrat kılayın. Peygamber karap durup gütötür Abu Bakr. Şerik bolasın dep koydu. Ne degen mıktı söz, ne degen baylık, ne degen bakıt bul. Hazrat Abu Bakr için. Hazrat Abu Bakr bu söz dukkandan keyin kelip, eki tönü 4 ay baktı, üyden çıgarbay semirtip, jolga çıgan bar ünen peygambar menen dep. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyde turganda Cebrail aleyhisselam keldi. Uşul tön sörüңüzde uktabaң. Allah'tan buyruğu. Siz bugün günde uktay turgan sörüңüzde bugün uktabaң, ordunuzda başka biri uktasın. Hazrat Ali'ni jatkızdı. Hazrat Ali emi gana ondan ötkön bala. Al Peygamber'din javunub jatkanın çümkönüp jatıp aldı. Mekke Quraysh kafirleri ar bir urudan ondan jigitти ar jerge koyup aralaşıp kirip Muhammad'ı öldüresиңер dedi. Bir urudan görüp kalbasın, urularga çaçı ürebiz, bizge gelse tigilerge var, tigilerge varsa tigilerge var da boşentip kunun tölet albay jok bolup ketет tuğan uruğu dedi. Kafirlerden oyun karagıla. Biroq Allah Taala alardın amalından Peygamberdi tınç sakıdap, bul tünü sen sörüңdü uktaba. Çık sırtka. Gügüm girgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akırın sırtka çıktı da Estağfirullah. Yerden bir uç toprağa alıp وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Toprağa üylep durup kafirler tarafka çaçıp jiberdi. Bari den dara olup oturup kaldı. Peygamber aralap çıkıp gitti. Kaçan gana taң atkanda alar kirip emi Muhammad'ı jok kılalı dep kirse ordunda Hazrat Ali jatadi. Tarihte jakşı bilesizler. Barıp okuңuzlar. Peygamber Hazrat Abu Bakr'ın uyuna geldi. Abu Bakr, "Tuhbah, kana dayarsın mı? Çıkalım yok. Allah mağfiret berdi. Hicrat kıl degende. Hazrat Abu Bakr Peygamberga ıraçılığın bildirdi. Birok sүйüнгөндүгүнөн erinderi tişleri kalçıldap, uşunda iladı deysin, deyt Hazrat Ayşe ineviz, kiçinekey kız. Atam sүйüнгөндүгүнөн ıyılıp atıp, çökülüp jığılıp düştü deydi. Men Peygamber şerik bolup turbayman bu dep. Anan alar savur toosuna çıgıştı, ünkürgө girişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Abu Bakr'ın bolgon süydüsün karagılar. Resulullah, siz benim arkamda basın. Aldı taraftan taş kulasa, je düşman nayzasını saysa, maga sayılsın dep. Ünkürgө girerde, ya Resulullah, tura turuңuz. Men girip çıkayım birinci ünkürgө, çayan жылан bolup kalsa, meni çaksın dep. Peygamber girdi, öke oturat. Kafirler oşol ünkürde turuşat, oşol ünkürde jürüşet. Hazreti Abu Bakr akırın ünkürdün ozuna baş baktı. Kafirlerin butları görünüp atat. Peygamber, ya Resulullah, uşular hazır
biraz ele enkeyse bizni görüp kalat da dep Peygamberga şuurады. Peygamberimiz Abu Bakr kantip oyup iki insan oturat önkürdün içinde. Üçüncüsü Allah bolsa alar kayaktan görmek. Subhanallah. İnnallaha ma'ana la tehaf. Korkma. Allah biz menen birge dedi. Karagıla. Allah biz menen birge. Allah'ın gözünü tumandatıp koyuğun. Biz de alar körübeyt. Emi tarih barakta batkanda jönül okuyur bey. Boy jügürtüm. Allah Peygamberdi Mi'rajga kanday alıp çıkıp, alıp düşüp koysa, Makka'dan Medine'ye oşandayla göçürüp koysa bolat bele. Bolat hele. Kıyın altı, kan töküp, dindi tekirip koysa bolat bele. Bolat hele. Bürek, ey bendem, biraz emgek kıl, biraz menet kıl. Kişine kolundu, botundu kavartıp, kişine çurka, beşini terinmenen, kişine menden soran, sebebin jasa dep atat. Peygamber nege savurun kürüne çıgat? Ankeni Peygamber sebebin jasap atat. 3 gün turdu, 72 saat. Oşondogu kılgan kızmatты karagıla. Ayşe enebüz menen Asma enebüz, Hazreti Abu Bakr'ın çoğun kızı Asma, kiçinesi Ayşe enebüz. Eko. Uyda tamak pişirişen. Ayşe enebüz yardım bilet kiçinekey kız. Asma enebüz çoğurak bolğonluğa baylanıştı. Çanaçqa bir üstüne su, bir üstüne tamak koyup alıp, moyununa artıp alıp, toğu çıgat. Hacga barganlar bilesizler, toğu kançalık biyik. Ayal emes erkektin çıkıp düşü hazır kıyın. 21. kılımda teknikanın жетişken uçuruna çıkıp düşüşün tatal. Oşol jaka çıkıp, gögümdü, je tangama al. Eçkingi görünbey barıp, Rasulullah menen atasın suğarıp, tamak berip kayra düşüp ketedi. Abdullah balası Hazreti Abu Bakr'dan koy jayıp durat. Akırın oşol beleske. Ankeni karandaşının izin bilip kalmasın dep. Kızmat kılmatat dinge. Bir günü Asma enemiz tamağın bışırıp şaşıp jönödü. Orta jolga gelgende çanaştın oğuzun buğan bir ele buğum jip bar ele. Belin buğvasa şamalda etegi açılıp avratı görünüp kalış korkunçu var. Oşonda boğunu ikiye bölüp bir bölügü menen belin, bir bölügü menen çanaştın oğuzun buğup çıkıp bardı. Oşonda Peygamber Zünnitaqayni iki boğunun eğisi, iki kurdun eğisi dep at bergen. Al iki kurdun eğisi degen dünyanın dağı, ahiretin dağı baktılığı sende degen. Ayal zatı oşantıp atka konu otat. Ayal zatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşantıp jardan berip otat. Dindi bizge jetkirdi. وقد جاء في الحديث hadiste gidip otat. Peygamber aytdı. La tenqati'ul hicra hatta tenqati'at tawba. Toba toktop kalganga çeyin hicrat toktobaydı şunu bir bilgile. Toba toktop kalganga çeyin tawba kaçan toktoydu. İnsanın tobası özü ölüp kalganda toktoydu. Je çıgıştan çıkıp atkan gün batıştan çıkıp kalganda toktoydu toba. Toba toktop kalganga çeyin hicrat toktobaydı. Hicrat ayıpladı. Jaman aymaktan, arak içilgen dastorkondan, kumar oynolup atkan bölmödön, zina bolup atkan göçödön, riba jürüp atkan bazardan göçüşün bul dini hicrat dep esepteledi. ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. Subhanallah. Toba toktobaydı. Gün batıştan çıkmayınca. Gün batıştan çıkkan günü gözünden kan ağızıp Kudaydan keçirim sorasan dağı töğün menen tik durup al toba ötmeydi. Ankeni tobanın eşiği javıldı. La hicrata ba'del feth velakin cihadun ve niyyeh. Peygamber aytar. Fath Mekke boldu. Mekke kayradan Müslümanların koluna öttü. Makka menen Medine'de İslam'ın jelegi jelbiredi. Peygamber aytdı.
Ошол Мекке мусулмандардын колуна өткөндөн кийин хижрат болду. Макка менен Мадинада хижрат жок. Башка өлкөлөрдө хижрат бар. Валакин жихадун ва нiyya, бирок жихад менен ниет бар. Ушул жерден айылыңа бара жатсаң дагы бир хижрат кылып келейин. Ата-энемди бир зиярат кылганча хижрат кылып келейин. Бул жердеги ала албаганды балким тияктан барып алармын деп ниет кыл, ошол барып келишиндеги хижраттын соогу тийсин деп атат. 3 күнгө дааватка чыксаң дагы сабатсыздыктан сабаттуулукка хижрат. Жаман мүнөздөн жакшы мүнөзгө хижрат. Кур'анды жеригенден Кур'анды окуганга хижрат. Намазды алачала окугандан намазды толук бүтүн окуганга хижрат. Урушкандан жарашканга хижрат. Ошентип ниет кылып чык. Сообу хижраттын сообу иншалла. Иннамал а'малу бин-ният ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Пайгамбар бардык иш ниетке жараша болот. Ар бир инсандын алдына койгон максаты, ниети бар. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Kimdin bir жерден экинчи жерге көчүшү Аллах разылыгы үчүн, пайгамбардын разылыгы үчүн боло турган болсо, ошо барышы, ортодогу басышы, тияка барып жашашы Аллах жана анын элчисинин разылыгы үчүн боло берет, сообун ала берет. Оштон Бишкекке, Gölden Bişkek'e, Talas'tan Bişkek'e, işi kısa büt облыстардан Bişkek'e gelüdün maksat, akça tavayın dep gelsen, akça tavasın, boldu soğup çok. Gelatqanda hicrat kılayınca, bu жерден ала албаган bilimimdi oşal jaka barıp algança soda kılam desen, anda hicratın soğun alasın. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Kimdin hicratı dünya üçün bolsa, dünyanı Allah beret, bırak hicrattan soğuk yok. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarıdağı köçüp atkanda 3 türde göçkön. Kebirkileri Allah jana anın elçisi dep göçkön. Allah'ın sözü bolgan Kur'an'dı, la ilahe illallah'dı. Peygamberdi jana anın sünnetin tiriltem, oşa menen jaşayım dep göçkön. Allah oşol maksatı menen ölüp ketdi. Kebirkiler göçüp atkanda وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Kimnin göçüşü dünya üçün bolsa bayıyt degen peygamber. Antkeni ança mınçaları Mekke'de bayıya albay kaldık. Emi Madinaga barsak bayıt okşoyubuz, o şaka göçe bereliz dep göçkönдөр de bolgon. Biz de oşentip göçüp atabız da. Bir жерден ekinci жерге. Hazır 95% je 96% je andan da jogorу bir жерден экинчи жерге орун которуп атканда биринчи эле айлык маяна кирешени сурайбыз. Тияка барганда дин кандай экен деп сураш жок. Азыр бирөөнүн үйүнө киришиң менен, мурда киргенде конок кириши менен бата кылып эсен сол сурашкандан кийин тууган үйдүн ээси кыбла кайсы тарап деп сурачу экен. Азыр киришиң менен эле Wi-Fi'ңдын номерин айтып койгон. Wi-Fi'нын kodunu айтып koyun diyor. Kıvlan menen dişki yok. Wi-Fi'nın kodu olsa bol bitti, onun için yaşo jırgal. Sen kayaka hicrat kılıp atasın. وَاِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Kimdin köçüsü ayal için olsa barıp üylenet. Şondan niyetti Allah üçün de bar, Allah dünyanı da verir, mansaptı da verir, baylıktı da verir, ayaldı da verir, perzenti de verir. Hicra. Estağfurullah. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Iplas, balit işten göç alısta, oğlakta dedi. Göçü degen oğlakta, orun kotorup taştap ketü. Süyüktü bir tuğanım. Bugünkü hicra yılından, hicra ayından alına turgan savak. Men bir uşu hicratta bir
өзümдün esimde kala turgan, üy-бүлөмдүн туган уругумдун эсинде кала турган bir iş жасайынчы деген дагы, тамеки чексең, hicrat kılçı bugün temeki çekmegендердин arasına koşul. Sasıbay. Nas çeksen, taştap koy. Nas çekmegендердин aymağına gir, tovuna koşul. Sütkorluk menen iş kıl. İş alıp barbatsan, taş da haramdı. Taza yaşagandardın aymağına göç. Alda batsan, çın süylөгөндөрдүн aymağına hicrat kılıp göç. Benamaz bolson, anda sanda, Cumabek degen atqa konup, aptasına bir yolu Cumaga gana kire turgan bolsoň, anda 5 vakit namaz okugandarın tarabına göç. Hicrattan ala turgan sabak uşul bolsun. El-muhacir men hacera ma nehallahu an, göçmen dep, hicrat kıluvçu dep kim aytat dese, Peygamber aytdı. Çenegi muhacir, çenegi hicrat kılgan insan, Allah haram kılgan nerseni taştap, Allah halal kılgan nersege çıkıp ketu, çenegi muhacir, çenegi göçmen oşol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kirdi. Medine'ye kirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hicrat kılıp vardı. Birok kirişi menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuba degen aymaka girdi Medine'de. Al jerde Rabiul Avval'dan 8'inde girip 4 gün turdu. Birinci jolu takvalıktın negizi menen kurulgan meçit Kuba meçiti bolup kaldı. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar işembi gündörü, keyde düşembi gündörü, keyde jö, keyde eşegip, keyde kaçırın minip alıp Kuba'ga gelip namaz okup ketçü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. وَمَنْ تَطَهَرَ فِي بَيْتِهِ Kim üyünde darat alıp tazalanıp Kuba meçhine gelip 2 rekat namaz okusa bir umranın soğu verilet. Tâmmeten. Toluk degen Peygamber. Umranın soğu verilet. Makkaga barıp Kabe'ga barıp umra kılganın soğubun 2 rekat namaz okuyan adam alat degen. 4 gün turgandan keyin hayradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün tösün minip anan jönödü şardı közdey. Adamlar yarasında bizge түссөңүз, mende bardık nerse var, men sizni kono kılıp küt alam, bizge түссөңүz, bardığı suqtanıp atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüp şunçalık ıyılap atışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tönün jılıosundan karma tegile koygular. Fa innaha ma'mura, ankene Allah taraptan buyruk algan, kayerge barıp toktoşun, kayerden kaytışın buruluşunu özü bilet dedi. Bar tangılıp durdu. Bir özden ötüp kesse deyileyt, ekinci üyün dışına varganda uşunun üyüne girip kasa menem ne kılam, men uşuncalı baktısız mı dep sezip duruştu biri-birini. Birak hiç kim üyüne kirgen yok. Akırı barıp bir jerge töö çöktü, kayradan orundan turdu, kayra bir aylam kirdi, kayrana çökkönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orundan düştü. Kimdin üyünün tuşu? Ebu Ayyub el-Ansari. Esi olup kala jazladı. El aytdı. Ey Ebu Ayyub, emni dindar bolup turasın, barbaysın mı? Oşanda al, töön üstündeki kurucundu jelkesine asıp Peygamberin jügün üyüne gele jatkanda Ebu Ayyub el-Ansari aytadi. Keyin özünün ömür tarjımalında. Men dünya menen ahiretten kazanasın kötörüp gele jatkanday boldum oşanda. Ne degen baktılуу insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşanda adamlardı tizip durup, ya eyyuhan nas, ey adamlar, emnege adamlar dep gayrıda. Ankene iman ale alardın jürögün terengine jügürelek bolçu. Afşus salam. Salamda aşkere jariya aytıp үйrөнгүlö. Hazır muna meçitten çıkkanыңардан keyin trotuarda men onu basıp bara жатсаң, жакшынакайла кара көз келатат. Бияктан эле жакшынакай кара көз кетип бартат. Бирөөсү тамеки чегип, бирөөсү сагы чайнап кетип бартат. Бирөөсү экинчисине салам бергенди билбейт. Салам алейкум деп койсоң, кыйла качан ойлойт. Бул менен кайсы тай экен болду экен? Айылдам, же мен караз алганмын мындан. Кыйла чейин кызатып коесуң азыр. Afşus salam, tanısan tanıvasan dağı salam ber. Erkeklerge gana, bирок ayallarga emes, ayallar özlerine salam berediler. Salam berdiler de bana çıkıp alıp ayallarga salam berbermek. Erkekler erkeklere salam beredi. Afşus salam, salamdı uğuzup aytqıla. Ve at'imut ta'am,
өзүңөр жеген тамактан өзгөлөргө бөлүшкүлө. Василул архам, туган уругуңар менен катташкыла, алар силер менен катташпаса дагы. Васаллу биллайл ван нас ниям, адамдар түнү коңурук тартып уктап атканда силер Раббиңер менен эйиндешип намаз окугула. Тадхулул жанната бисалам, ошондо Раббиңер жаратып жасап койгон, даярдап койгон бейишке тынч эсен аман кирип кетесиңер деди. Сүйүктүү бир тууган, кел, хижраттан ала турган сабак ушул болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-ибадату фил харач ка хижратин илейя." Фитна, дүрбөлөң, ушак айың, имиш, зина, арак, уурулук, сүткорлук жайылган учурда түз жүрүп 5 вакыт намазга бекем болуп ибадат кылуу менин жаныма көчүп келгенде эле сооп алып келет деген пайгамбар. Сүйүктүү бир тууганым, кайталаймын. Бузукулук жайылып, арак ичилип атканда, зина кылынып, имиштер, ушактар сүйлөнүп атканда, дүрбөлөң ар жерден бирөөлөрдү жамандаш максатта чыгып аткан учурда эч бирине аралашпай, эч бир агымдын этегин кармап кетпей, Кур'ан жана сүннөттүн негизинде ибадат кылып, намазхан болуп, Кудайга кулчулук кылуу менин жаныма көчүп келгендин сообун алат дейт пайгамбар. Субханалла. Сүйүктүү бир тууганым, келгиле. Түкүрүнгөндөн, тилденгенден, жалган сүйлөп, бирөөнүн аркасынан билип билбей ушак айтып, имиш чыгарып гыйбат кылгандан, тамеки чегип, нас чеккенден, арак ичип, сүткорлук кылгандан, уурлук жана зинакорлуктан бир отоло суурлук хижрат кылып, Аллахтан коркууга, буйругун аткарып, тыюусунан тыйылууга, пайгамбардын изи менен басууга көчөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Маккадан Мадинага көчүп кирди, анан эл сурады: "Ой, бул күн силерге кандай күн?" Алар айтты: "Бул күн ушундай күн, я Расулалла. Бул күн ушундай биз үчүн сыйлык жана сыймык боло турган күн. Бул күнү Муса пайгамбарды жана коомун Фираундан, Исраилдин чеңгелинен куткарып койгон күн. Муса пайгамбар дагы Аллахка шүгүр кылып ошондо орозо туткан. Биз дагы шүгүр кылып орозо тутуп атабыз." Пайгамбар айтты: "Мен жана мына булар" деп сахабалар көрсөттү. "Силерге караганда ушул күнү орозо тутканга биз да укуктуубуз жана милдеттүүбүз" деп Мухаррам айынын 10-чу күнүн ушинтип айтты. 10-чу күндө орозо тутуу бул сунна. Мындан 8 күндөн кийин орозо тутасыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам яһудилерге, еврейлерге окшошуп калбаш үчүн алардан айырмаланып тутушубуз керек. Тасуа 9-чу күнү бир, 10-чу күнү бир, 2 күн орозо тутабыз деди. Пайгамбар айтты: "Эгерде Кудай буйруп өмүрүм кийинки Мухаррамга жетип кала турган болсо, анда 9-дан баштап орозо тутабыз" деди. Бирок инсандын эң сөзү Аллахтын каалоосунан төмөн турат. Аллахтын каалоосу инсандын эң сөзүнөн жогору тургандыгы үчүн пайгамбар Мухаррам 9-на жетпеди. Бирок үммөтү болгон бизге, мусулман коомчулугуна 9-unda жана 10-unda орозо тутуу сүннөт болуп калды. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Ахтасиб, үмүт кылам, Аллахтын үмүтүм чоң, бир күндө эле тутулган Мухаррам айынын 10-чу күндө тутулган бир күндүк орозо өзүнө чейинки жасалган бир жылдык күнөөлөрдүн бүт бардыгына кафарат" деген. Сүйүктүү бир тууганым, Мухаррам айын орозо кирген жаңы жылды ибадат менен, жаман кылык жоруктан, жакшы адеп, ахлак, таалим, тарбияга көчүү менен күтүп алың хижри жылды. Садакаллахул азим ва садака расулухул карим. Амин. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.